Mukama simwe ndi Reverend Akato Martin kandi ahabwe mbabazi za ruhanga umuhereza kandi umulisa w'ubulisa bwa St Peter Kakoba umurembo rwambarara Ankole Diocese nsima Yesu munonga ahabwe kunyeta nyewe wabire atari murungi njyo musisi nk'abandi Yesu akanjire mbabaza kanjuna kandi akanta n'umuhereza bwe Elizoba ikigambo cye Elizoba ni curuga umunjiri nko kuyandikirwe makori kwera eshorane 10 mushorongo gwana na mukaga ogumizamu nagera hati enjiri nko kuyandikirwe makori kwera eshora 10 anana mukaga Yesu okumura Batimayo kandi bataha Yeriko kuyabire naruga Yeriko nabejibe no mutwe gw'abantu benji omusheji Batimayo mwene Timayo empumi akabashitami aharwajuru rw'umuhanda kubahurire ngu ori kwijana Yesu wa Nazarensi yatandika kwamuzanira karahango nagira ati Yesu mwana wa Daudi onjirire mbabazi amushorongo gwana na mwenda Yesu yayemerera yagira ati nimumwete bamweta bamugambira bati humura imuka nakweta haleluya Yesu ya humura Batimayo owabira gempumi amazire myaka mingi atari kureba konka Batimayo akaba strategic yamanya ngo uri kwija ni Yesu Kristo wa Nazarensi uri kugaba obusinje uri kutambe ndwara yayemerera aharwaju rw'umuhanda yayamuzanira karihango yayeta Yesu Yesu mwana wa Daudi onjirire mbabazi akasheshaka ubundi niwe hariho ebikuremerire nebasa kubege ndwara no basa kubotwire oyinitimo mu magara gawe oyine rwango ori kweyanga wayetamire obundi utari kwereba nke chori waye hwira masko ebikuremerire ni binji obundi fees ziriho obundi necho kurya kiriho obundi ndwara zikuberire ndwara konka Batimayo yamanya eshonga ye yamanya kizibuki iwe no manya kizibuki awa kasheshaka iwe no manya kikuremerire ningwa toka kimanyaga Elizoba yeta Yesu akugire mbabazi Batimayo kuyayesire Yesu yayemerera amushorongo gwanana mwenda yagira ati Yesu yayemerera nyenda kugambira ngo harihe kiri kwenda kwemereza Yesu Elizoba misho gawe endwara yawe nenda kwemereza Yesu misho gawe okutaka kwawe ni kwenda kwemereza Yesu misho gawe nakweta nagira ati mumurete Yesu yayemerera yagira ati nimumwete haza nabo bamweta bamugambira bati humura imuka nakweta owishemwe shobirwe owishemwe inogwoba owishemwe wahikira kweyanga nyenda kugarama mani ngu humura imuka Yesu nakweta kori kwimuka wije hari we hari he cyari kukorera ngo nawe yanago mwenda gwe yabanda tuka yije hari Yesu yamubuza ati no yenda nkukorere ki iwe mushija we iwe mwana we iwe mukikuru we iwe mugurusi we no yenda Yesu ngo akukorere ki akasheshaka empumi Batimayo akagera ngo ni nyenda mpumuke byamazire kumanya kizibuke yagambira Yesu kiyabire nayenda Yesu yakimukorera Yesu yamukwataho empumi Batimayo yahumuka yaba uri kureba yatandika kureba yagira ubusinje no kushemererwa ko uri kutasa Yesu omagara gawe nakwereza mani gatari gaburijo nakufumura
eshwekera misho gawe naye nangwakiyeho akutambira obushambani, akutambira itima, akutambira obwoba, akutambira echo ekitwire nikiteganisa amagara gawe. Katushabe. Twakusima twakwebaza Mukama w'iguru n'ensi, yebare kutukunda, yebarahabwe ekigambo cyawe, empumi Batimayo akamanya ekizibu kye, yayamuzanira karihango, Yesu omwana wa Dawudi njirire embabazi. Nambwiye n'Mukama akashesha akagiro wagire embabazi, tayairogwe Mukama omugire embabazi, tayairogwe warugire mu makage omugire embabazi omugaruro mu makage, tayayire ihanga ryitaye Mukama, tayayire emitima y'abana bawe, tayayire abo baferirwa babo, obagire embabazi obahumurize, kuko wahumurize Batimayo okamuhumura. Nitwe Mukama nitwena ngo tuhumurize, ogume hamwe nitwe biro byona tukusime twebaze kuri Yesu Mukama waitu. Amina.